September ni somni panga pathiani sang ni somni pani ani September ni somni pathuma tanga ni ruk chungin Ukraine ram chaklam Donbas regiona Luhansk Donetsk Kharkiv le Zaporizhia ate chuan Russia thlop le du danangin Russia zom du le du lo chungchanga mipui ngai dan lakna chu indona kara nei chomek ani ta a ma se hetinga mipui ngai dan lakna referendum hi West Ram NATO US EU le UN chuan soiselin US NATO le EU chuan an pompui ngai don lo ti soin omzenei lova mipui ngai dan lakna mai ani e anti sak Russia chuan heng region palia cheng Russian tong mangtu mipui tamzokin Russia zom duna anti lan chuan pompui ngala Russia rama betir atumani Russia in a pompui nuwa Ukraine ramin West Ram te puina a lak le tuma a beizel chuan President Vladimir Putin le a khon bol upaho de chuan kan ram territory in chi khat po ronti boys uti in an ram dona le mipui ven himna chuan lamin an ral thuam thul khung nuclear bomb chi sang sang te chu an nuclear doctrine agin tu pa mit mei ma veng boi lovin an mang thei to don ani President Putin chuan West Ram da chu nuclear ral thuam man an hre don lo ti tlang takin kati fiam hau lowa kati der lo chau ti in khovel hriata alo puang dem to ani kha chutianga apuan rualin Ukraine do turin sipai nuai thum zet a ko meka tuna hian mi sing chuang in pethar om to in Russia Defense Ministry chuan Russia ram chumun changa indo tura sipai lak ruan pui nei mekin an hlopo thatak pe kan tiamani chuti rualin indona muala arthathi mai du lova Russia ram transition hi media sang te zia danin mi singa chuang an thling to ani The Moscow Times chuan Ukraine run February ni somni palinwa Russia ram chuasan mi nuai chuang anom to ti soin Putin a thupe kanga Ukraine dona a sipai tang du lo le tunma Soviet Union ram thin Uzbekistan Tajikistan Kyrgyzstan le Kazakhstan ram atanga Soviet Union citizenship lo nei to ta chu indona an do dal chuan an passport ti top sak an yang ati Belarus trama chanchin bu upaber dana sa ni wa chuan Belarus trama indo du lo le sipai tang du lo ron tlan chi Russian ho da chu Belarusian security force ten man khom tuma an hotel thlenna le apartment te chin che in Russia thu nei tu te an thril ni in soi ani Belarusia ram hi Russia thian tha ania Russia hian Ukraine beina tura sipai tang da chu Bengalore an puk te ngai dam le sipai hlo pa ngai pe ka tiamani TASS News chuan sipayatan benga thok high tech thiamna nei te chu sipayatan trantir khola pani don no ni in aziak White House Press Secretary Karine Jean-Pierre chuan Russian sipai tang du lo tlan chia chuan Ukraine do thlop lo tamzia le indona la lo ji atilange ati Germany chuan sipaya tang du lo Russian tlan chia anun na ven himna tura tlan chia te chu ven himna pek le refugee status alo enkol atiamani EU ram Latvia Lithuania Estonia le Poland ram ten Russian tu po EU visa in trom nei te po andamalu an khaplain Finland eroin andam ri an khar velo Russian ho te thlona chau ni rawin leilama Finland ram ri tain andram transition antoma virolati ram ria kilometer point pathum panga ton dir theipo anin tlar zai zui ni in soi ani ABC News chuan Russian online map service Yandex map talan danin Georgia rama phei chuan motor atlansia tumta chu kilometer somset anin tlar ni in soi hial Finland ram chuan Russian en ram ri kilometer sang khazathum somli zet aneya Valima crossing border chuan ram ri kan ho hi za pasari an pung chawani ati Russia chuan hetinga sipai tang du lo tlan bo tum than nan ram ri akhar mai thein in soyania Russia tana visa ngai lo na Turkey Serbia Armenia le Azerbaijan ate Russian ho te hi an tlan chena sa hle ni in soi ani Russia ram chunga Ukraine run du lo pro war le anti war in hrui pona chu mipui jinga na satakin a thleng chho mek ani Sky News chuan President Putin chuan sipai ni si in do du lova tlan bo te chu kum som thleng zel tan tir theina tu pek chu in dana ahming aziak nan ni in soi Russia chuan Iran siam drone Saydet 136 magin Ukraine abeitana Ukraine sipai ten he Saydet 136 drone hi pali an kha phato ani hetinga Iranin Russia atan puya an theta wangin
thian tha thil ti ani lo ti in Iran nena an in lei china chu chatin Kyiv khopuya Iranian palai then khat an hnu chuaka ambassador po accreditation an hli sak ani Russia hian nuclear ral tuam hi a hmanga mingin a hmang du tak takangem ti hi keini zo chhul chuak te jinga chaulo po ram tina hring fa te jinga zona chan thiam le chan di kharsa mi te inrin siak velna tam ta kom mek na ani ta meka nuclear bomb aya chaklo zo ka tom bomb na tho dan ra phlak zia chu kum sang kha zakwa somli panga khan US in indo pui panina Japan rama Nagasaki le Hiroshima ko pui alo en tir to ana tho dan le mi hring te ta na a hlo om ra phlak zia chu soin asiak lo voin thlengin khovelin ha hi pin ala soire chu tianga indona awanga atom bomb le nuclear bomb ang chi mana adu du ramin lo siam chuata chu UN kal tlangin an lo kha bur tong he nge ani ti hian soitaila nuclear bomb chu atom bomb ain a thok chakin thil ati theina sa so kem ema atom bomb chu nuclear bomb te puak tu gelatin bomb te puak tu ake pang deuh chau ani ti hian atom bomb le nuclear bomb thona theidan chu ati fia de ome AFP news chuan hetiang ral tuam hla om rap thlak lama thiamna bik nei tu expert mi chi sang sang ngai dan zotin chu tianga an ngai dan tu soi eng le soi zauna tangin nuclear ral tuam man chu the satia lo tak mai lo theu neu lo tak ani thu an soi hlomani US President Joe Biden meu po in UN General Assembly voice somsari pasari na new year kan imeka Russian President Putin an West Dramte atul chu nuclear ral tuam hanga beile indona man mai an hre don lo ti khovel hriata puang ta chu tem turin ram zani dona palai kal khoma soma khovel ram hloi tu tam tak poin an thu soya Ukraine runa ti top tura an du thule remna kongjonga inbiangna nei an du thu te an chak chuak de uvekani Russia thlop tu angai China le India meu poin Russia in Ukraine aruna dem thu soilo ma se indona ti topa remna le muana song turin Russia an phut thu an ta lang ani UN Security Council meeting apo Russia hi Ukraine aruna le nuclear man mai an trelo ziale sipai nuai thum ralo tur an khom demin an chukron lui ani ber mai Russian Foreign Minister Sergei Lavrov UN Security Council meeting a reiwak lo thu a soizoin a chuang hal daya Ukraine an run chu dik tin a tran lea Russian tong mang tu te tha chiam na ti to patrol thu te Donbas region a kum sang ni song pali tangin human right na sataka bo chen a om thin ti in UN kai hroya Ukraine ram chunga Russia sipai te pong tala poi seilo a huwa tha chiam na tele mei che pong swal chung chang te International War Crime Tribunal chui tura ti na chu anrin ve lo thu te a soi chuak ani a thu soi vele a chuak dai chu Ukraine Foreign Ministry Dmitry Kuleba chuan Kherson bela Russia sipai te hnung tola an tlan chi anga te khinin an thil ti swal chung chang an ngai thadu lawa remna kong an jong du lawa ni ti in Foreign Minister Sergei Lavrov chu a kap zui ani Moscow khopuya pro war hole President Putin thlop tu te chuan Donbas region na referendum lakna chu an thlop zia tilangin kong an zuwa mi puite du thlana chu kan za sakin kan thlop pratani ti in tun ma a Soviet Union ram lo ni thin le an mani mi le saten in pui Russia an lo kira zom an du chu an thlop ani expert le analyst ho te chuan Russia chuan nuclear bomb sangruk zani songa pasari anei de chu indona muala man thei turin adanga chu tianga ati chu tactical nuclear te ni tactical nuclear chu tam tak ne lovin 0.3 kiloton atanga kiloton za ni in US chuan strategic nuclear warhead lian pera 1.2 megaton da in Russia chuan sangkha zakwa somruk pakhat khan megaton somnga pariat alo en chen to angkha ani anti Armed Control Association chuan Russian nuclear warhead sangruk zani somnga pasari nain US in nuclear warhead sanga zanga somnga anei ti in asoi heng nuclear ral thuam zo za hi ti hian an suya strategic nuclear ral thuam anti ho chu tuin huailong submarine indo thlona bomber la intercontinental ballistic long range missile avole an pai ho te ania strategic nuclear ral thuam chu khopuina sataka vom chiana le phindarna tura duan ania tine world nuclear ral thuam chung chang ji tu chuan strategic nuclear ral thuam man ani vai chuan rin phak baka chiana ra phak le
kan tun huna khovela cheng mi puite thi mang vek theina tur ania amang tu ram pani te chu an tlusop cheve ve ang ati tactical nuclear warhead chu indona molbi ka man tura duan le siam ni in a hong po analo deu strategic nuclear warhead ro chu ral pui be in pe na le ram le ram in tu klom na tu le indona ne tu ni nge ina tur bi ka siam ani thung he strategic nuclear bomb warhead man ani vai chuan turam emojok chu kapu sai som kap dol zor angin ka zore tia tlomna puanza pha nge na tur thil ani mase nuclear ral thoma chuan atele lian deuh chi bichin limited tu kom san lwa unau phile sam phir in zo mang chiat ani tho mihring suana tura ral thuam bom thokna tak ani sangkha zakwa somli panga a US in Hiroshima muna atom bom athlaka kiloton som panga le kania chianara phlak lutuk athlena Japan po tuklomin anom pha ta nge ani kha Uranium chuan Russia chuan nuclear ral thuam sang ruk zani songa pasari jinga sang hi vel chu short range missile a vo in chung tactical nuclear warhead chu ram pakhat ral thuam da thana le sipai mun pui ka na turania ante de owangin indonomwala benkar kanante teng kanante sipai in che na kanante atang kai hle angati Russia chuan Ukraine beinan Iskander M ballistic missile kilometer zathuma tanga zanga kap thei avu ani BBC News chuan hetiang hian Federation of American Scientists hote chu dan soin Russia chuan nuclear warhead avu dan ani ati intercontinental and short range ballistic missile sangkhat za somriat panga submarine launched ballistic missile zariat air launched from nuclear bomber zanga somriat tun maya man thia ka chu mai thei turin expert chuan Russia hian nuclear warhead sangkha zanga vuasa ani anti call to lai khan tactical nuclear ral thuam te hi siam ni in US one tun din huna B61 bomber ti siamin nuclear 0.3 1.5 10 or 50 kiloton of explosive energy ania Hiroshima hmuna atom bomb thlakha kiloton song panga ania an thona thei dan tlang pui chu kan tha thiam thei mayang chu analyst ho da chuan Russia chuan tactical nuclear bomb chu Ukraine anti thaina na mangin in petrol lo thei lova balui inrem na siam pui turin amang mai thein anrenga chu tianga aman chuan Ukraine thlopa ral thuam le suma tanpui tu tangrol tat mai te ngai dan po ati phir thein anrengani Mark Conscient military expert of CSIS International Program Washington based chuan Russia chuan indona ral matonga nuclear ral thuam le chu amang lowangati he hi arama tanga kilometer somthum pani biala turin tactical nuclear bomb te naw somni vel amomo anga pakhat lek man atok don lowa chutinga man ani chuan nuclear ral thuam thokna jok le lianzo strategic nuclear warhead indona ati chuak pal thiang ti in chutiang ai chuan thu cha khau tak peknan tuipuya nuclear ti pu emo Ukraine boruak tuam tura ti pu a chutiang nuclear bomb jungzama wanga electronic man ro ti chiana electromagnetic pulse tur chi in amang thiang ati chutiang ani lo vek chuan president Putin chuan chiat vek lo na tur chia Ukraine military mun pui bom emo Kiev kopuya rorel tu tele thuak bur omna bom emo turin thu pe ka pe thiang Kiev kopui chu tactical nuclear warhead manga be aloni chuan thile hliam tam takomin Ukraine political leadership chu chia thei ani ang John Ulstall White House nuclear policy expert lui ero chuan chutinga Kiev kopui be aloni chuan Putin a chungchanga nei to tho hona ne khovel tran rol na konga ngai dan in an lo na asiamanga boina chinfel konga a hloting ngeyangem ti ero chiang lo ani ti in September ni somni pathum khan stop tak chanchin bua asia kane Russia in Ukraine aruna wanga indona kal zela kan malam huna enge thlengdon a hriat ta hau lo mai Russia hian thapui tho lo in Ukraine hi nuai atum ta ni in alanga enge lo thleng zel tu ti hi tu farma in an soilok theilo thil ania I lo thil zel report mai te ang le view te ne nang na hanze velela kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngai turin kan han so min kan han ngen tak meu chowa
tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel the nan in tan po a ol samjong nan notification bell kha in metanga ola in da don ya